na asyak tayo mabiyo isubli ko ayat abulot ko Bebeng na laeng nga inak piruken ay mapukuda kaniyak na ikete nupay na saeng ngemday to'y tirumbeng amok adakes tinta ar-aramideng jak may turet pa'y nga inak puyaen panagluana gapukan ayak laeng jak maiptur asa em tilak amek to gapul na ken ayan binulot ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen ti saan ko abukbuko palubusan kan tay sutay subleana pusukin rignam isut adaan karbengan awan titengel ko amang ikot ken ka nutila to'y ayan nga inakin arik na jak maiptur nasa em tilak amek to gapulak ken ayan binulot ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko abukbuko saeng ngemday to'y tirumbeng amok adakes tinta ar-aramid jak may turet pa'y nga inak puyaen panagluana gapukan ayak laeng jak maiptur no sa em tilak amek to gapulak ken ayan binulot ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko nga bukbuko jak maiptur no sa em tilak amek to gapulak ken ayan binulot ko aklune nagbalinak anaro ko nagpaadipen di saan ko nga bukbuko al-alia anak di napalabas kaya't kung nasika ken malipatak nupay sika imo na aya ken nagarignaak iti kinadamsa
no amok lakuma o biyak ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga ubaw ket awan na tungpal kadagiti karkarim panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mon puso ken nakem baru nga ayan inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti na palabas no amok lakuma o biyag ko sakbay anagdaton ka tiyak kuma pinaalilaw balikas mo paspasig nga ubaw ket awan na tungpal kadagiti karkarim panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mo puso ken nakem baru nga ayan inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas panawen itanem kan ken lagi panawenen sugat ket agluni awan paset mon puso ken nakem baru nga ayan inakon sa pulen nukas bilang agsublikan to kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti na palabas panawen itanem kan ken lagi basul ko kadi nulipaten kan kaunggan to'y puso basul ko kadi nuiwaksikan dito'y panunot ko jakon madaeran naipuris asaen let ang barukong ko amang lemes kakay
Kuwananday di ayan anang balon nairuta kawar ni ayan kasman di agkupas di ragsak ken nasamit abalikas namatiyak ken ka tanatalget tuy puso ken rikna ngem gayam ubaw di ayat mo di mapagtiyaran awan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na ngay nak tinagibi taleken namnama nagsulpo nagbunga dagiti nga arapaap ngayon ta minuli di kariken sa pata siya tay pumusay lagip mon tulaen manggiyag di naglabas na ikupina na kalmanta naputarakan ta kasarbis amang pasanta di nairurumen nga ayan nama akastoy itet mo apanusa iniyawat ko tuy ayan ngem paitin ka insupapa kasanuak pay itan imbatim tuy pusok ngagmaymaysa nga aglakan kinaulpit kinaranggas hawan ser-serbina di ayat ngay nakin parik na ngayon nak tinagibi taleken namnama nagsulbo nagbunga dagiti nga arapaat ngayon ta minuli di kariken sa pata siya tay pumusay lagip mon tulaen manggiyag di naglabas ngay kupina na kalmanta naputarakan ta kasarbis amang pasantak di nairurumen nga ayan di nairurumen nga ayan nairurumen nga ayan Diyak maamin panangapay kumatama sarakan tay napudno aragsak mo
mo adya makita ti aldaw apimanaw ka numan pa'y biyag ko adayo ka lagip ni ayat jak maisina kanayon kalata dito'y panunod si kalata ipitpitik to'y puso mangrugi na sumkar to'y puso gabot na palaos nga iniw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa wala kumabiyag ko nalaklaka nga umayak tapnon maarakop ka tabare maep-epan kuma iliw kuken ka nagkaiduma biyag ko uray adayu ka jakto pulo si waksi di kariken ka at daak ito'y agur uray ken ka ayat ko sublianam po kuma mangrugi na sumkar to'y puso gaput na palaos nga iniw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa mangrugi na sumkar to'y puso gapot na palaos nga iniw nabayagan biyag ko adi ka nakita kas na unday apanawen ajak nang ngegan day tatimek mo tunggal agsapa day tatimek mo tunggal agsapa sipod pinanawa liday tinak sinagaba jakam mo ayabiyag ko nuan niya tibasul ko alawagem ala tin ka kinagura idem day di aya tuy puso agumaw gawawa kaano at aliyawen kaano ang subliya manen
puso agrag sakin. Biyag ko maasing ka, sublianan ng alam. Item day di ayan, kalikagong day tuy rikna. Palawagem alam, tin ka kinagura, item day di ayan, tuy puso agumaw gawawa. Kaano at kaano asubliamane, di ayat ngayon kalime, tuy puso agrag sakin. Biyag ko maasik ka, sublianan item day di ayan, kalikagom day tuy rikna. Kaano at aliyawem, kaano asubliamane, di ayan ngayon tuy puso agrag sakin. Madpan day diliday napasarap, ragsak ti simukan, nga awan iti pumadpan. Ipabasulen no narak-rak ta ayat kelangin-langin, tasikat na lawang anang baybay sa naglaam mo no wagtuok ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan, umanay ken kan tawag ken ka kumusta. Uray no nasakit pilit nga awatek, no panunutek nga sikat ay ayate. Kung kunuak nagkurkurangang kanayang tinepelak di kumurang jagin papas. Imbes ngay ay wenak saan ta inda danes na
naglaam mo no wag tuog ka. Umanay ken kan makita na iti maminsan. Umanay ken kan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit hilit nga awate. No panunutek nga sikati ay ayate. Punpunuak nagkurkuranga kaniyak tinepelak di gumura. Jakin bakat imbes ngay ay wenak santa indadanes nak kasta kaditi na putno nga agaya. Jak marik na at patekon. Jak marik na tadungong kasanua jak guten panagtuog ko. Pinunpunuak na kurkurangam kaniyak tinepelak di gumura. Jak impakat imbes ngay ay wenak santa indadanes na kasta kaditi na putno nga agaya. Kasta kaditi na putno nga agaya. Kasta kaditi na putno nga agaya. Naglabas dagidi apanaging bubulse. Aging ka ngayon ka nang lipat. Jak man may waksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa. Nagulip ka naranggas ken naulpit ka. Manangalilaw manangirurumen ken manangikulbo. Iliken ka ngayawaksi iti lagip ko tadikan amay kari iti pagmateg ko narikan iti manglipa sa iti naglabas dagidi apanaging bubulse. Aging ka ngayon ka nang lipat. Jak man may waksi ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agbiag ngagmay maysa.
narigat iti manglipan sa iti naglabas dagiti apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipan jak man ladingit dito'y rikna ay nagriga iti agpiyag ngagmay-maysa ay nagriga iti agpiyag